Ето. Значи, пак ја индикутни, а мен цар е радко ки рамазанско програма, тано о шейх Мустафа, коте сока керлам ги помути лафи баши рамазанско посета шеријатен тарикати, ем повеќе ка шунем ко дерси олеста. Значи, ја кана мукаја, те шунем повеќе информации, таро баба Мустафа баши од ова. Само треба керам дека баба коле дерси джико тија ги панџи го царам на минутија, пало од овака шајте пучен пучива, ама конкретна пучива, окоја се конкретна пучива, ка му кај бабаските одговори, но кога со нето јасно тари режија најдете му калем, така да конкретно пучива, шовџи којерта, шај о бабате е одговорно. Од прилика негде јек сати, шајте те викена кава дерси таро баба Мустафа. А кара му каја е баба е поушете керолати. Баба шајте те почне дерсе. Selamun aleyküm teakir Sari nenge mubareko neko tumaro Ramazani od kabul neka kero svako neskoro je posti. A kao macek Ramazani stvarno tano jek sultani sajma sekonge. Od ovaj tano fakt. Kjakva Ramazani o masek o Allah Đerešanu propišingam je posti sa sova kerova Kurani Kerimi. Пропишимо туменге опости са сосине пропишимо тумендар англедер околенге. За ки телолафи товен богобојазн. Олафи богобојазност начнува таква. За ки таладина олафи богобојазност морате джана состав состоимо олафи богобојазност. Олафи богобојазност состоимо тано. Тародуј лафија. Кова столазими буте дара девлестар. Embut teveruina ko Allah Đelešanihu. Ama, međutim, isjamen amen postija sasvim prostija odredeno, ama isjamen postija da kova so postavljena sa trajno. A kova posti kova so araklovova, kja kova masek ovitano ko redosled sa islamsko trito šartitano. Operovatano koji badesko, hem ko ubudijesko o šartija. Ko naklija makli islamija, a men so znajnaja, kao trito islamsko šarti, koji sari badesko je ubudijesko vakergjum, ovitano salm. Olafi salm znači nova testeginamen. Počka romaneti izrazi napet, testeginamen, taro kola buća ko bija sinavljen. Con nisko o mertebe, ovitano povremeno. Znači, con nisko o mertebe, ovitano povremeno. Ko bare o mertebe, tano ovi trajno. Ili zauvek. Isto ajar, sa svoj islamsko o namazi, kote su tano mekült em daim, sar povremeno em trajno, ajar da o islamsko o posti o savnda, ovitano je specifično, ki svako je islamsko kategorija, sad premalo oleskoro trajajne, a jari forma hemo način. Ko islamsko širijasko, sad prvostepeno, najjednostavno, primitivno to radjela, uposti tano koja se sostojnova bez, taro posti te vodržinamen, taro osledno obuća ko odredeno vreme, ko odreden način, sad so vaćerovamenje. Sad prvo, o šerijasko sam, taro svakova je o hajbe, ko vreme ramazaneske, taro o rano izora, znači, džikoteka zajedinov o kam. A jari isto taro pive, isto o redosled, a jari isto i tano, taro, znači, taro rano zora džio Okamžiko to zajedno, jasno isto, ti kjera isto, otato, jasno sam ili opost, tamo poluodnos, odredno vreme, sarpanšto, šerijasko postitano, taro svakoek nesvestulajne, te gubinama rozvest sar šopto,
posti bili vraćajni. Znači, najjednostavno noši ova starovedno vreme filologično nastale. Bilo kao ova Шакуа после kako islamsko teorija i to je totalno sa amare osobno o živome. Duhovno, pero salva idea y de suya. Ente vakirope kaj kotarikate oposti na viknuape savn, nego viknuape mehabetullah. Olape mehabetullah značila jedinstveno to men ljubov bašo Allah Đelešanehu Đele Đelalehu. To stranina sa od ova kova so. Kada kova men amen edevleskoro ljubov, tega ni. Na postojnoma men de lisavi želba, ništo samo kola men jedinstveno je Allah eskoro aški obitano ilahi ašk ili mahbetullah. Znači, o tarikatsko posti, ovi totalno posti, taro sa očulno, pozitivno i negativno želbe. Sam tu to točka. Totalno posti taro umno, pozitivno je negativno želbe. Sar trito, posti taro sao duševno, pozitivno je negativno želbe. Sar štarto, posti taro sa taro duhovno je pozitivno je negativno želbe. Sar panšto, obitano posti ili totalno itikafi taro aklsko ili ilumsko taro sa. Sar šopto totalno tano kalpsko posti taro sao svesko ideje emo idealija, ohalija emo ahvalija. Ta totalno praja je dinamen, osobno osobno legitimiteti te oslobodinamen, tarosa osobno amare emocije suiciamen neuzubila hajvanizacijamen. Tekera je komparacija pomegio šerijasko emo tarikatsko posti. Ko šerijasko posti, sar prvo trgovate cidamen taro hajbe. Kaj tarikatsko posti trgovamen taro hajbe. Ko šerijati trgovate Sar štato, svako je trgova samo duševno o želbe. Sar panšto, posti te na karule, šopto, ili povratanje, dodatno puno o imovinsko o želbe. Ne samo te
Олафи Салико, значи нова, околакова со патујнова. Од значење Елафеско Росулјуко содржинова патовајне. Таро алеми захир, таро видливо свето, те хопеко алеми батир ко невидливо свето. Соднесилапе баш од значење е сулјукоскоро, односно е патувајнескоро. Све мало суфиско терминологија. А като сулјуко значинова патовајне. Ко Алла Джелешанеху. Оле сведолескена вакер долотано. Обитано сери или Аллах. Друмоте джалпе. Коро Аллах. Додека и сери филлах. Зодачинова те путинопе ко Аллах. Обитано сери филлах. Осери или Аллах. И сине по нихајет. Олафи нихајети зачинова завршеток или крајо. А додека осери филлах наеле нисаво крајо. Со ке одсе заедно тано Аллаја опатовајне тано. Ехрите стауфи осулико би значинова. Те му ка самаро од ова ружно говор. Те прифатина осуđo govor ili pohvalno govor. Te mu ka samare ružno delja. Te prifatina saokova suže delja. Sar trito. Te mu ka sao ružno čut so i siamende. Te prifatina suđo čut. Sar starto. Te mu ka maro varluko. Te je devleske ko varluko. Odnosno, Мука маро поседување, а мен на сим поседувачија. Со ке Аллах само поседува. Те джапе девлеске ко поседува, значи нова, само делот постојнова ем обстојнова. Значи аментена, најамен амен амаро постојне, ем амаро обстојување. Амаро постојни си амен амен, ама релативно, те овапи релативно од до. Значи, ако е салико, односно духовно патнико, ово поседувач е шуже аквали мемдухеске. Овафи аквали мемдух, значи нова пофалено говор. Фалимо говор и силе. Ако и силе е фали хасене, шужо постапувајне. Ем ахлахи хабиде, цар пофално владение и силе. Олеске нужно morate si kao opes o lice e me arifeskoro, odnosno e zapoznavaj neskoro lice, koji isto dova časi, ka soznajnov o bitnost e butjengoro, em lengoro i prava i sostojba em kadikjolen. Baš akava, o pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem, vakirlamigek hadis, devlamlo. Ukažin mange, te dikav o bitnost e bukengoro, e molengiri i pravo i sostojiva. Akava hadisi vakirga o pekamberi. Pa kale la fencar o pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakirga, manjola te vakirla mingi nešto. Pa kale la fencar, a mingi ukažinova of, kaj ispozna, eme spoznajakiri ocel ili ocil, te posiginope o kemaljati. Te olafi kemaljati, znači nova o zrelost ili o sozrevanje. Zada bi te dikopes, te djanopes i pravo i sostojba e buhengiri. Sar alamet, odnosno znako. Odaleo so vakaro, a daleo so binencar. Odovajtano o fenaluku,
a da le sobacoro, taro sao varluko, odnosno taro opstojenje, emo varluko da le sobacoro, hakoskere varluko ja. Znači, hakoskere postojenje tano. Заради акава, од ова салико или од ова патнико, уопште напослединува пло о варлуко или о обстоење или о постоење. Со однесинува пребашо саликоско, о мислително или препоставено обстоење. Ова да обстанок послединувале, али мора олесар да те ослободи опет. Значи, нашто нади постоење. Значи, Саликоскере о желбе хебоцил танакавај. Са прво, аквалита ива. Толафи аквалита ива, толе шужо говор. Ефанта ива, толе шужо постатој. Мора клетите ива, лепота. Отпетно и споја интегрална. Било кој ка постигнува кога кемалят или совршенство, хаслет својства мислена, постигнення маншукан совршенство. Контемплирано текла штарбуј. Ока постигнало дари се адет, теловати дари се адет, но това е пекяторо е месето. Я постигнате само дереже, просто шаите без понеси чамне. Comer Osmanlı kaytano Ebu Bekiri, kayto kure fayraşidi. Acaba eutanasija te vakeralen, kaj on stvarno raklona kukurani. Samo meka vakerablen, a svako je kamenda verovatno džanova, opočunula taro Jusuf sure, završila dio nefsi kamilen. Od ova je ta nefsi atane, o nefsi amare. Duito, nefsi levame, tito nefsi mulhime, sa štato nefsi mutmaine, sa panšto nefsi radije, sa šopto nefsi merdije, em sa reptato nefsi kamile. Ophalale. Svako je saliko postignuo akva stepeni, kakva navedeno o mertebe. A prema plо istidadi, te ovakvi istidadi načuva kapacitet. Em neskoro sa možnost, baš on Дали шунеаме, баба? И сега ме буд кочива. Шунеаме. И си тут проблеми не. Джанава. Кочива и си реакција. И си проблеми и си реакција. Значи, на неам джиаменде пакјален со дикена керен халали со наштите тар 24 кера колекцијата робава. Аме само техничко дело. Ајде ми сега да ја попушитар. Ајде баба пам. Продолжи деце. Ајде, чало. Ајде. Било je кој ка постигнува кала штара слетија, односно својствија, те джаново стигнинѓа ко манушкано о совршенство. Сакава, за да ќе аменте достигнина ѓодоа манушкано о совршенство, амен сметинова хиджабија. Те олафи хиджаби, начинува преграда, перде, препреке, ајато изразинапе. Ама постојнува хем хиджабија, хем мекамија.
Nikola Menge Sarnenge poznato. Kao i džab, sad prepreka ili pregrada, sa od ova se odsprečinula ta volpes, sad potreba Đo Suljuko. Koji bila medal kad dosignul od ova svoji najpotrebno, че od ova morate ustrajno. Vakjerovate kao postigninjavo mekami ili položno. Ko Suljuko postojnena, bud hijabija ili pregrade, prepreke, hem akabija, ali štaritane sar osnovno korejna, baš osa, odolajtane, so sprečinjena amen. Prvo i prvo o hubimal, želba palo kapital. Odujtu, hubidžah, ovitane želba baš i karijera. Trito, taklidi, slepo ponašuvanje. Od štartotano i sijan. O neposlušnost, hemamaro o grešive. A ja istovremeno i si štarkorina, sar izvojra, pa su mekamija, hemo halija. A odolatali. Ovo sar prvo o akvali hasena. Pristojno te ovak amaro govor. Sar duito, e fali hasene. Pristojno te deluina. Sar trito, ahlaki hasene. Pristojno to vam je vladenije. Sar starto me arifi djemileh. Šuži spoznaja to lamen baš od ova buća. Ako amen amen, badijala ništa ne kergen. Sar prvo potreba, te rešino opes, tarakova navedeno štar i džabija. Hemodolea te keramige lokho, za da ki te postignina o štar mekamija. Morate ti da o štari džabija. O štari džabija amen te cidingem, od oleske vakirolape abdes. So znači nololapi abdes. Čistime tova taro hades. Tari melalipe. A kada ga postignina o štar mekamija. Odvajtano namaziko suluko. Sa džikote na izvršinolape o šarti. Naštite obavinope o mešuroti, odnosno o rukuni. Farzija mengete ti damendar o iđapija emeka mengere ko suluko. Sa sojitano farzi te tovamare orgajna. Angledero namaz. Štar mekamija onitane rukujna, e sulukoskere e namazeskere. Znači prvo te hareti, pa posle prvo osloboduvajne ko namazi. Odito, prvo glancibe, pa posle dolape sjaj, osvetluvajne. Sar prvo o odvibe, pa posle o sostajbe. Sad džugote je kmanuš mulo, ne iklovata hodovatan, ovnaštite živino kjodovatan. Dio životo. A volape samo emerivnaskere edrumoje. Sa džikote jek saliko na odvinolape taro bare jek sofati so postojnola leste, taro ahlaki zemime, ovnašti tjavog dio ahlaki hamide. Kako objasnili pa na počkar. Sa džikote jek manuš na očistinula pestar Sao ahlaki zemime, soba kergemlen poangde, sa džikote na postojnula ideja velayeteskiri me keşfeskiri. Afi velayeti, prijateljstvo se sklopnul, em keşfi otkrovenije tohle. Manušesko je okurbijeti o pašipe ahkoja. Ano sprema leskiri količina je ahlaki hamide, so isile leso posedinula peste. Baš akavat. Vakirova minge jek hadisi šerifi o pekameri sallallahu alejhi ve sellem. Najpaše mange tano
кога со силе нашијо ахляко. Тек после, о нефско, нефсетскоро мерибе, оде особа, а волата ни джо живото. Аки упрејака на објаснинале. Аллахеја Джелешанеху. Невозможно те постигну пе слобода са джиготе на мерарола пе о нефси. Емна мучола пе нефсескере о буќа. Кој лија хакикати, она менге вакерена. За да ке те постигну пе одовокар хакикатско хукумија. Ковар се осварнува пе о шеријатско хукумија. Соске бизо баро амелијати спремало шеријати, нашти мануште достигнино ко хакикати. Одолеске ка навединав дисаве стихија, тарамаре евлие, тарамаре пирија, кола со вакергеле на менге, кола со коламге бут, поучна ама бут мудра афија гараве на пеленде. О шеријати вакерена кај главно друмо е муминеско. Елхамдулилlah. O hakikatitano sarkrajno je cile dušakono. O šerijatitano glavno drumo je hakikateskoro. O hakikatitano i želba saje arifengiri. Te ovakvi arifi okova so džanova, so penđarova i cilje spoznaje. Zar je возможно te postignuti hakikati bez šerijati? Aman Allah. Ovitano je басамако или степеница кod dvoro е hakikatески Андре. O hakikatitano je драгули. Ама коте? Ки шеријаско и палата Андре гаравдој? Којка омаловажино о шеријати? Оле расправа е Ресулеја, салаларин веселен, е джиненца не ме манушенца. Којка служино кудара е шеријатеске, ко hakikati султани коволо, ко ше о шеријати гарадујан hakikati. О шеријати емо hakikati, абе близнаќајтаме. O hakikati tano kam e ani vahdeteskoro. O šerijati tano je izvor taro nebesa. O šerijati tano izvor baš o veruvajne. O hakikati tano tajna, soskiri tajna. Ela fesi un tevo je odmavola. Kod drumo e šerijateske, e hakoske. Oni tano kova su kerena pen premalo šerijati postapinena. O hakikati tano je krajno silu. Taskoro, je ke salikoskoro, odnos će patnikoskoro. Koji kao slobodinov pes tarakala so spomeni gjumlen, oštar hijabija ili pregrade. Empi duša po nefsi kao čistinol tarodola buća, a savkotano uvek karakro telo večno abdezi. Saramensova kere besprekidno abdezi sile. A kad te šukate še halovamen ma te kera nešto. A kojka postigni nov, oštar me kamija, okolo je zati. Te olapi zati ličnost. Kova so daimen ko namazi, odnosno ko stalno namazi, baš vakava, o Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, kada sallahu sırrıhu, rahmetullahi aleyh, vakirgam. O ašikaj, tane večno ko namaz. A kada te panda je ke kuratsko ajete? Kisura Me'arić, bišu trito ajeti djelili, Allah Đelešanu vakirula bašakova. Evo kola stoji večno ko namaz, slobodno ko Kur'an i dikren. A kavajtano ko ehli hakikati, sar pravo abdezi, hem pravo namazi, kova nikako i bilo ko ni samo način
Namuchova pe şeriatsko o ameli. Sosko şeriati tano vakirgen temeli hakikatesko. Misnava jasno? Затаки телеквидирно pe acala o spomenuto oštar hijabija, te postignuo pe navedeno oštar mekamija, potrebno menge sledno. Tar prvo, te povlećinamen taro sveto. Tar duito, te namalina amaro govor ki najtikni mera. Tar trito, te namalina amaro hajbe, koba so šaj pohari. Tar štarto, so poharica te sova. Sakava so spomeningem netano neophodno, te vale samo tarojek muršidi Kamili Arifi, a care drumose na piola pe corcor. Morate piro pe ek muršidi Kamilea, cu a pirgea drumo na clea. Sprema leskoro o emr, odnosno i naredba, hemu šareti. A najpotrebno menge leskoro o sohbeti. Te ovakvi sohbeti mislimo druženje leja. O muršidi Arifi ili muršidi Kamili, ovijek odgajitelji. Kad skoro mislenje nasmenajate mukhale? O muršidi, hemo muridi. Morate posodinen sledno uslovje. Evidetske šartitano, uslov. Te posedinovo kabilijeti hemo isti dadi. Možnost, baš prijem. Muršidetske tano uslov, te posedinovo mekamija. Taro mušahede, o mekami taro džem, o mekami taro džemil džem, sar najposledno, te posudinov o ferk, posle o mekami džem. Iršadi, vistinsko sahih, samo akoj, ko muršidi araklova akala spomenime šartija. Ako muršidi na posudinova akala mekamija, ondak leskoro i šart u iršadi na sahih vistinsko. Niti pa lestar kiklov disavo koris ili fajda. Neophodno, kao muršidi lazimi tolov, kamili je mukemeli. Leskiri deređa, tekmili samo ako postigninja, posle odžem omekami ferk. Ako muršidi, avole omekami ferk. Hem bade il džem. Džo mekami ferk, posle odžem mekami. Сега Николова властимо, башу иршади, odvada vlastuvanje kovole, taro Allah, Đelešanehu, en taro Resulullahi sallallahu alaihi ve sellem, que odva mekami kovoleske ovoz možimo, soske dobinja iršadi, ko tesavsko lila. Spomenimo mojek muršideskoro o pogled o nazari, jeke murideske sledbenikovske, a nova iršadi. Ako je tano ov ustvrdi, odnosno posjedujnova možnost baš prijem. Jako kratko je sodržaj, samo naglasime spomenimo tano važnost, kaj je o muršidi mora to kamile mukemel, a odvajtano dovoljno iščareti baš okova mudro slušatelj. Diken isto produžinova pe. Soske vakerdilo haricate hampe. O hari hajbe računimotano sar trajno hem stalno. A kalesko je hadisi. O stalno svakerova
nova plodi. Znači, ostavnost uvek nova korist. Bakere, ama dodека na ovakirula obratno. Оковакова стан сој Харица Кахал обсикрола ќе дава хем стално слесте и силе, оканол плоди. Косулюк. И си дуј буќа кола сој гаети. Те олафи гаети барем необходно аменки. Па бизоленде осулюко невозможно тамо. Се почамен кола дава. Сар прво, тано сохбети дана, односно одружење е мушидеа рифеа. А сардуито, о килети там, харицате хап. Со однесила пе хари хајднаске, а да е количина постепено ошево бараролала после. Джановов сарте барарола. Огаде си куци, кога со наведингемде. Ukratko kažinolamenge e navedinolamenge. Kaj Allah Đelešanehu, kada vakirga je Musa alaihisalameski. Bokhalov, kad ikema. Kva kuratko eti. Oslobodin, tutarosa, kave mangi. Svako je ke salikoskiri и бутила земи, тоа спремало и наредба е мушидескири, ерифескири. Емо хајбе, емо пибе, емо еврадија, емо ескарија, па чак осојбе, емо бисојбе. Харица текера пале паше сулукоскоро о нијет. Спремало опрашајне е саликоскоро, е патникоскоро нијет. Последно објаснување ка објаснинали. И намера е ке саликоскири кеда ка обавинол о ријаза или ријазети, они тане духовно вежбе, емо муджахеде, марибе, коркорипе. На зарадите родол пе господаре. Соске о хадрети мутеал, тано мевджуд, коса. Подолеске да не е потребно теродоле. Обстоење баш о са и лескор. О настанување, са о алемија, а не лестар. Емовитано уточиште сари ненге, чак тано ови са. Е саликоскоро о нијетитано, те стекнинов, о тахарети, емо шуджо ахляко. Нити па теродол, усвари теродол да о илми, о марифети, о кешфи, о есрари, о иктибаси емо енварија. Баш е свакојак инсаско мертеба, постојнена специјалитетија, па када јека садко салико, каволки джисави мертеба. Ке од ова час, осваренула пескјадла специјалитетија лески. Ке доле мертебаки. Дали олисиле желба да лески или на, мора те допе лески. Ако јек салико, на вола ки дисави мертеба. Ов, и силе желба беше одла мертебе. Не ете осварење пелески. Дека ни јек пример кала кера. Када киклов јек дант, јек е тикне чавестар. Олескоро, када калил те бајрол, дали очаво два трудинова пе текероле или некоја вер трудинова пе за деки текероле. Со значи, обништо намучува пе него и си кој мајстори со керола да. О небе о мертебе, а не на са нево, ем авер состојбе. Значи, омануш посединола са о мертебе. Сарсо вакирола јек стебло. А ја, например, ја градинари. Лјова и пув.
Sadinova Advakash Kipu Braninovale Čolales Kepani te navendo štetotencija te uništinelne te kerende obutara Kjovale em kokrajo povremeno Čolales Kepani Ostavlo pohari konečno avolako po tamami počminovate iz listinov oplodinova dola plodi ama dola plodi leskor a jarratano je ke salikoja salikoskoro riazat emu mujahede sar ibadetsko vežbe ako ova nijeti kosuljuko ali kedaka sodržina je manušeskiri o vnatrešnost upotponinova pes ko sao mertebe lodi o riazete o mujahede pa ka pokažino ko odredeno čas pa od ovo saliko rodinja ili na rodinja saso postepeno osvarinovape ko ovo vreme o te haretida o ahlaki hamideda o ilimida o marifetida o kešfida esari o zuhurije mbari ema jar panda bud bezbroj ugodno halija em čudno doživuvaj na kovo so saliko nikada ni dikla ni šungja kaleske od ovitano kovo sar sosveniko dale zevki haleskoro koje časi kad su znano bezbroj znajna em obuća nijek edujnakoro nija hireteskoro lezeti najetane ravno samo je ke batini lezeteski o lezeti batini kovo saliko doživinova nika skoro jak nadikla niti pa okan šungja niti pa nekaske peloki godi niti pa neka si adea sostojba dale zevkoski Leske o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakilgangek hadis soyak nadikla ni da okan šungja ni da je manušeskoro srce ili pak i godineske na pelo verunen kada bi akala vladajra avdije Janena Başakaya sostojba kulne bi vojna vodinina sinjalenca ama šukari elhamdulillah kalef znači salikoski neophodno tano stalno te trudinov te nastojnov i borba te vodinov soske borba povare stepenenge soske Allah eskiri Đelešanu u ilumi moje hikmeteske na ekraju. Savsoa dava gradinari, araklja, a dava steblo pa dingja plodija. A jari je kjamini mrčitelo razumite džanov pravilno te odgojnov, a dale saliko. Znači, sai skoncentrisimo em garavdo emanušeske kozat, kolitnost. Sakva su navedingem, ko ovo stvarimo, sohbeteja, em terbije, em muršidi kamileskere. Spremakava, ako rodinjani ilumi, taro Evelin, em taro Ahirin, rodele onda tute. Tute tano garavdo em potpomnimo. Sa soka i sitko ovtu želba. Tu rode tutar. Soske sakva kainat mevcudati tano tute. Diken başakava İmam Ali'ya keremallahu veçehu radiyallahu anhu vakiralamingi. Yek şuje mudralafya. Bolka, tangi tute. Atulana dikea.
То леко да, тано туте, а туде на пенджаре. Зар ту твърдинея, кај сијан ек тикно тело, а туте содржимо баро алеми, долго ту сметингјан, кај сијан најтикно свето, мау гафили поспано. Прапте ака, ту сијан алеми акбери. Аман Аллах. O ehliullah makirena mânge. Coi bilo carodol e hako abriau. Om naști care kelodrum. Sau cola sau aracle hako. Araclele kepe vududia. Svako e Kosova isile ek manevisko bunari. Koleskoro vujudi. Ako piri dana, odnosno o šejho ili o arifi, potrudinjate pe marifeteja, ka pravolov adava bunari, kote, ko posări, kolesta so ka izvirinovo pani abi hayat, koleste so ka izvirinov o fuja de ilahije, Окова со родола фейз, знаење. Овитано исто са рокова со побунари на пуштингја. Родола таротуѓа обунајра, теро пани. Којлола таротуѓа обунајра, пани. Окачол бизопани. Емшадате овол насвало. Тоске пиндор, Ко тародиве од ова пани, ка добинол болест. Сар болест, кога болест ја ка добинол? Сар кибири, уџуб, убимал, убиџах, емпанда јармате навидина, рија гарец и така натаму. Болесте ковол ноксалнук недостатоци. Ако ја деја особа, па поготово и тано шејхо, или Суфија, бизо и леуми, ем хали. Онда лескере о кибири, о уџуби, о белнуку, тано бут побаро таро останато о свету. Таравами. Соске каси си лепо бунари. Народова пани авере бунарендар. А гјарда сар е останато о вредностија. Јек особа која исила лакоро бунари, кота што извиринола о пани, обкоркоро пиова дова пани, ема аверен лазумите напојнол, оленгедате долте пиен пани. А јари сто, офези илахие, кога се извирнува таро андрунипе, а сарке особатар. Кога те лакоро о андрунипе сар извиринова офези илахие, ови са повише, понизно, покорно од ова мануш. Ако ек салико радля по бунар, ко посъри, олестар кај клол е девлескеро фейзе. Во хакикати инсани, ко сувејди сар бескрајно море, е хади бескоро. Кеда као тинопес, лестар ка почину пајна или реке. А тадол панитар о фейзи, никада наете престанинол. Било коврте пиен, емпанда аверенка напојно. Нити ка на малинопес, нити па ка загадилута до пани. О панитаро фези лахие, свакова диве са почистоен, побистоен, полековито тани. Башокова сајбие или сахибие, башокова кола со јенар.
Diken Yekpiri Seyyid Ahmet el-Bedevi Kadesallahu sırrıhu. Radallahu anhu. Vakir gamge. Ako bi yek sakia. Olapi sakia. Odova so čorova pani. Te počinol, te iscrpinol. Tarobahe muhiti. Iscrpinovale. Mo sakia. Dostenjava kelo dijek more koleste nae nestanuvanje. Aman Allah. Sao manusha isilen. Odova spomenimo bunari. Kolengoro o suvejdi, kolengoro o natrešnost. Ko svako odova bunari isipani, samo su nadipovat. Neophodno tano te opisnope po bunari. Zadaki te pokažino peleske i pravo pani, abi hakikat. Nijek saliko našti kokoripe te okoristidopes. Taro bahri ehadiyet. Ako saliko na kjova taro avruno hem andrune o želde. Pa Petru doja sledinova pivojla hem i želda sledinova. A na sledinova je mušidi kamile. Našti tara kjov ništo. Ako ova kavakjerova lesa hem sledinova je mušidi kamile. Tega ni karakjo ko po kalbi o bunari kotar so tavdola o fezi bahri hadijeti. Ali ako saliko naele muršidi, onda leske nevozmožno te dostignuo dio haku. Sape muradencar ili etedbirencar. Okova so karandol po bunari. Ko po kalbi ande ko srce. Kad skoro so zati, tano sohbeti, hem družive car korisno, a vero sobencar. Kod krinopedeske ofezija lengere e sreta. Dovkar sinema te vakira oven saste Keren halali sarine, ajtano jek varno duhovno jek patovajne, a istovremeno odručlija manuš kadaj ko posti, a gjabe lazimite pridržnope kja halabutja, zadaki te otkrinope okova tajne stvar lazimite otkrinempe. Şunayamen baba? Da li şunayamen? Šunayamen sali. Ваќер мајге, ака рака шаје некогор пучива те починен, те пишинен, дикуте саве со магена те пучене, 3-4 пучива, ема дале те завршина јек, скоро пиду 5 минути не тудерци, те одморине и туда, джанавари ко бершада сија на обершада и керена про, ама и кад дозволина, оја, кад дозволина некогор ака на кој магела те пучол, тарака моменти шај пишинен, амен директно е баба, е Мустафа ка пуча, директно ко етер сарнете дикен. Само те вакератке дека и си буд коментара со поздравленату, селамикеренату. Некојен састе. Некојен састе. Буд мануша и аналеске ака лако сине со конкретно пучива која ка моменти шајте пишинен. Ако на те мухе баба те одморинел пепа, абе прилика те пишинеске ко чат или ко месенџер те одговоруту меѓа кои се туен не со прашање. Значи, кад джападе 1000 секундија, пишене тувари прашање ака те ко чат, а мен ка пучат. Сали те дозволингјан мангјарица. Ајде, бујрум, баба. Обсасто мочаво, хајрите дике туда ти фамилија ем Сарине. Бут радосно сијум, со Сарине поздравиненама, медаленге бичава и екселјами. Одоволи иншала нека му копо рахмети сали прво претуте мочаво. Упросао праля, нека олту менге локео рамазанско диве, опосте иншала одовол нека приминола амаре, ако и сити саве грешке одоволи тано одова со опросинола, а кала деш диве, не би вакераот менге препорака чувамен панда јекли дујдиве, те накало дешто диве, повише родене девле стар опрост,
Опрос хемитоба. Одово оправделецки удара веруне кај тако простейно. За благодарност сарненда со следине селами со кернаманге керава ленге селами да. Бурим сали. Агар олсасто. Тена замаринату дика буд евала така Енис Ирфан, Енис Орхан, Емран Али, Изет, Емран Рустем Реджеб. Само селамија поздравенату денату сашу желафија. Машала Шей Шериф Есалам алейкум. Ту сјан ту бабу шобаро и агар. Вакерен евала кахалова иншалла. И си буд прашање со Аки иншалла му кабулу Аллах те керел. Јек пучиме тиро чаво од джеџе тари Италија јек хоџа вакерија дека шајте керопе шири сулуко бизо ачка му какава питање дали ше читинјале баба? Дали ше читинјале ако читинјале тучеме? Баба јек пучива таро тиро чаво од джеџе тари Италија. Тачно. Јек хоџа вакерола дека шајте керопе сери сулуко бизо шејхо односно бизо Камили Муриди. Ме вакергјум ко дерси символично, ама вакергјум аменге по просто те шај те халова. Те халова, да. Ме мисли нава кај вакергјум одвада до кажингјум ле окуране да си кавола менге. Осер емосулуко наштикерола пе бизо јек Камили Муршиди или Камили Арифи. Сос каква вакеравале. Јек пример када. Например ме мангавате џабки јек државате патујна. А мена джанава од друмо уопште за да дале државате те џаб. Ако ме гелум коркоро казалутинав. Агар сола заиманге морам телавие ке мануше кова стварно вистинско пенџароло од друмо. А да васа джанова чак која табла кори во динова кова знаке аса ов каво динова ман емканомна право ќе одова цил или ќе одова танко те соме лазими тересав. Одолеске да освери шлуко корко мануш наштике олале никако соске ко сери сулуко прво лазими о шеријатите завршило па после те починуле ке сери сулуко. Ама сери сулуко обавезно муршиди Камилија бизо муршиди наеле шанса. Само ховаво пес, хем аверен ховаво. И сега ме пандек пучивата Ројаша Демир, дали ша тересен пе сакала степенија со техет џут, најверојатно. Не знам дали читим шукар, техет џут. Акала степена на штирепсена пе со техеджут. Од техеджут олафи, значи нола тесове, хем те уште. Олафи, значи техеджут. Соске ко Курани керими вакерола менге. Баш од техеджуто намази ефтаро шојнато ајети, Аллах джелешану, мате повторено ајети. Техеджутеја нашти, ни да размислим наја, миснава тефекюреја, тевекул, нашти. Него мора те джаке од ова мануш кога со накрадова друмо. За да ке то објаснолтке, соске, ко свакова јек степени или хали, или соске осери сулуко джава таро алеми ко алеми, таро хали ко хали. Било сока доживине, морате обавестинету те муршиде или те водиче, па туке ов те вакерол, сарлазими ту правилно е вистинско те джа. Сите препрека, ока вакеролтке сартува да ја препрекате на кела. Наштите е. И си, панда, некој... Ајде, бур. Соске и конекција да постави Хари Кочинова бакалјоваме од гледача ка тетане. Значи ша те коментир те пишен 3 коментари, а канате ша те пучоса пучива, коте со амекада. Евала баба усасту значи бизо навигација на 40 цил, вакерла туќе о рече паса. Тоа састои навигацијата на муршиди Камили салите до састипе. Дига гана ту мање расија навигација, те нове ту кориме каджавсини. Денату си Саринендар вакатари си буд дженесаве со исто дена пучива, дикава дека лане шате завршо лафи и емпало два те искучинаме. Селами керав Саринеге, керен халали со шунгенма,
Ако истина сави грешка, одево апимакветник манчуја, одево летано од това со садно манушен водинола ко права друмо. Соске одево лета мучола по хидаети каске мангјола. Hem kaske mangjola vdola, kaske mangjola nadola. Soske ovitano od ova koja so o vlast, samo leske kovasta. Oven saste, selamun aleyküm tevakerabtu menge, inşallah kaşunamen avere dik himnaste.